There's usually at the end, the last meditation, I tend to try to do a meditation on the theme of gratitude. Htio bih da kažem da obično na kursevima posebnim meditacije radimo meditaciju zahvalnosti. Just to bring up that feeling of gratitude for anything that we can feel grateful for. Da bismo svestili u sebi osjećaj zahvalnosti za sve što smo. Particularly that beautiful opportunity to be able to share this space together and practice together. Pre svega za divnu priliku da zajednički delimo ovaj prostor i vežemo zajedno. And anything in our lives that has helped us to get to this point. I isto tako da izrazimo zahvalnost za sve u našem životu što nas i dovelo do ove tačke na kojoj smo sad. To be able to live a life dedicated to wholesomeness and to inquiring into the truth of nature. I da izrazimo zahvalnost u the nature of truth. So to be able to live a life dedicated not to the inquiry into reality, that's all. So we want to express what? No. I say to bring up. That's what usually I like to do. To bring up this in a meditation, to bring up this feeling of gratitude for the fortune that we have to be able to live like that. Da izrazimo zahvalnost za sreću koju imamo što smo imali toliko da vežemo. But then also I noticed, from like before the last meeting, there seems to be a lot of gratitude in the air anyway. So. Ali na poslednjem našem ovom sedenju bilo je dosta zahvalnosti izraženo, tako da so we already did this. It looks like something I don't need to remind you of. It seems that you have a lot of gratitude. Tako da, znači, nije potrebno posebno da vas ja podsjećam na zahvalnost, pošto ste sami već imate dovoljno zahvalnost u sebi. So I just like also to simply just to add my gratitude to all your sustained effort, your dedication to the practice. Želim da vam odam priznanje na naporu koji ste ulagali i na ozbiljnosti s kojom ste vežbali. And also particularly to our diligent translators. Posebno marljivim prevodiocima. My interpreters. And anybody who has helped to organize this retreat. I naravno zahvalnost svima koji su na bilo koji način pomogli da se ovaj kurs uopšte organizuje. And so yes, I should like to take the part. Go ahead. Do you know how to do it? Da, neki hoće da uzmu, pošto obično na kraju kursa se uzimaju 3 utočišta i 5 pravila morala kao nešto što će nas osnažiti, jer mi sad vraćamo se u svakodnevni život, ali nešto ipak ostane u nama i postoji jedna mala ceremonija uzimanja 3 utočišta Buda, Dhamma i Sanghe kao nečega na što ćemo se oslanjati hodajući kroz život i u buduće, i isto tako uzimanje 5 pravila morala, odnosno nekog okvira u kojem ćemo se kretati. Znači ovo prvo 3 puta odrecite Namo tassa bhagavato, onda mi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 So then we do first the 3 refuges, also 3 times, and you can repeat every line after me. Da, i prvo idemo 3 utočišta i on će prvo odrecitovati jednu liniju, jednu strofu ili stih, jednu pomenu. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. You don't have to repeat that first one. Panatipata Veramani. Panatipata Veramani. Sikapadang Samadhiyami. Sikapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani. Adinadana Veramani. Sikapadang Samadhiyami. Sikapadang Samadhiyami. Kamesu Michachara. Kamesu Michachara. Veramani. Veramani. Sikapadang Samadhiyami. Sikapadang Samadhiyami. Musavada Veramani. Musavada Veramani. Sikapadang Samadhiyami. Sikapadang Samadhiyami. Suramaraya. Suramaraya. Majapamadatana. Majapamadatana. Veramani. Veramani. Sikapadang Samadhiyami. Sikapadang Samadhiyami. Imani pancha sikapadani silena sugati yanti silena boga sampada silena nikuti yanti tasama silang sodaye. So that's it, you're done. Now you have to keep them. Yeah, that was the easier part.